Ke o dumedise mohi wa television ya Lesotho e ntse e le nna Mama Kgomolapo ho tlisetsa lenaneo la rona la tseba ka makala. Kajeno ke boetse hape o le radila ka tjhona ko e fetileng hore lekala lane la rona la tourism le na le mesebetsi e mengata haholo ka hare ho lona, mme re la ra o fa hanyane fela moo re ne re bua ka taba tsa bohahlaudi. Kajeno re o tlisetsa ditaba tsa sports le tsa culture, mme ke ntse ke tsamaya le mme Mamodise Palatsa ho tloha hona lekaleng leno la tourism. Ke kopa ho amohela mme Mamodise ho dumedisa babuhi ba television ya Lesotho. Ke leboha mme ke dumedise mmui mo lapeng. Ke boetse ke ho malume e le kgwedi ena di kela kwana nke ka tloela go compliments of the new year. Alwa ka nnete. O re tshwarise ka ditaba tsena tsa dipapadi. A kgola ehlile di bohlokwa haholo hobane hona tjena re le naha kapa re le lefatshe re bona rena le bothata haholo bona bo amang taba ya kelello, mental health. Mme di-sports ke tse ding tse bonahalang di le bohlokwa haholo hore di re hlabolle. Hana lekala le kene ha kae ka ditaba tsa sports? Mme jwalo ka ha ke ile ka supa maopa kapa nako e fetileng ha re bua ka ditaba tsena tsa lekala la heso. Thomo ya lekala la heso ke hore re ntlafatse bohahlaudi, re ntlafatse dipapadi, re ntlafatse bonono, re ntlafatse ditaba tsa botjhaba ba rona. Jwale ehlile ka kotloloho lekala lena le fuwe thomo eno ya hore le lo etsa maano, le etse melao, le etse meralo le merero e leng programs tse tla thusa naha ya Lesotho hore e tlohe mona moo e leng hona teng. Because ehlile o boletse ka nepo hore taba ya dipapadi ha se taba ya tlhodisano fela, e boetse ya arabela ditaba tsa bophelo bo botle hobane lekala lena o tla hopola nako e fetileng le lebitswa sports and recreation. Ke hona mane mo taba ena ya bophelo bo botle e hlahang ka teng dipapading. Ka ha lehlakoreng la recreation le ha se sa hlahile re bitswa sports and recreation, that component ya recreation e ntse le teng ka hare ho lona. O tla ke kgola ke hle ke tope hona ditabeng tsena tsa rona di bohlokwa ha ka ditaba tsa recreation. O tla hopola Mosotho motle ha re keteka lemong sena tse 200 selemong sena se qetang ho shwa, re ile ra ba le program e re ile ra thakgola sekolong sa Sekelo primary ya 15 minutes activity eo e ne le hore re rute bana hore ba lokela hore ba kene ka sehlopheng ba hlasimologile. Ha se taba ya hore fela ba hlasimologe, e boetse ntse re sentse re bona ditalenta rona. Nna ha ke ikgethetse ho matha, nna ehlile ke na le talenta ho matheng, ha ke a tlameha hore ebe se ke faseleditswe hore ke la ka kgetha hore that 15 minutes activity tsatsing lena ke kgethile ho matha. O sa neng kana ka leka ho hong, empa melemo eo ke e tholang moo ke ya hore ke se bule talenta ya ka le hore ke phele hantle ke le ngwana. Le batho ba baholo ka mo go tshwanang re ntse re etsa meralo le merero le di-programs tse tlo tla di thusa batho across the ages. Ha se taba ya bana fela, le ho nkgono le ntatemoholo a dutseng lapeng e re reng ha sana thuso mohlomong o qetile tsa botjhaba hae, le yena o ntse a hloka hore a participate kapa a kenele ka taba tsena tsa dipapadi, a ikwetlise mmele. Ho etsa jwalo ke papadi. A ko re fe hape mme Mamodise hore na taba e ya dipapadi dikolong ho le ka ho bontshitse hore ho la ba le that activity ya 15 minutes e le dikolong bakeng sa bana. Le kene ha kae le dikolo hore di hliletse bonnete ba hore e teng ka hare ho mananeo a bona a letsatsi le letsatsi? Ke leboha mme. Taba ena o e buang ke taba bohlokwa. Ila ha re fetola mawa le naha ya Lesotho, re kena ka hara lenane lena leo re reng ke thuto e sa lefellweng ke batswadi, e lefellwa ke mmuso. Re ile ra bonahala re sa ka ra shebisisa ditaba hantle, re la ra fihla ra hanya ditaba tsa dipapadi haholoholo dikolong tsa mathomo, hobane jwale re ile ra fela ra tsepamisa maikutlo hore re tla ba lefella dibuka, re ba lefella dijo, re ba bona hore ba fihlile sekolong, re ba ditaba tsa dipapadi
ha re di kenyeletse hore le tsona re di tshehetse ka ditjhelete hore di nene di tswele pele. Wa tseba hore rona re hola rona batho ba hotetseng tlasa sefate ha re balawane re ne re fihla re etsa ka 15 minutes activity re tsa se o bele selemo ka tsoa go teka khoneng ya trata be ra kgutla re kena ka tlase mo re ne re tseba hore ha re tloa monono ho na le lebala re nyolonyolela dumono re ra bolo re ka pa re etsa tsena kaofela re na le dibolo tseo re di fuwang ke sekolo re etse taba tsena empa hona jwale ho bonahala ho se jwalo mme batswadi ka ha re ile ra fuwa maikutlo a nepahetseng ruri hobane ba bang ba hloka hore mmuso o so lefeletse thuto ya ngwana hao ha o ntsha tjhelete ya sports re a qala matitjhere mme ehlile e shwele taba ena ka hara dikolo empa he ha re ntse re sheba ditaba re di shebisana mmoho hobane jwale re mmuso o le mong re ile ra elelliswa ba bona ba lekala thuto he la nga tseba hlile hona le moo e ka reng re ile ra kgibela ha re ke re tsosolo seng ditaba tsena tsa hore bana taba tsena e kenelle ka hara thuto ya bona ho tseba le hore ngwana ha ya dipapading mane ha se tshinya nako o tse dikolo tse ding ngwana jwale di hanela bana ba bapala hobane ba le ba re di jana kwa study se utlwe ka ngwana e tlameha ebe pere ya nene e polang e kentsweng di-orclub taba ha ebe buka le pene le go bala le go etsa ha go utlwe ka taba ena ya hae ya dipapadi ke karolo ya boithuto ba hae mme re hle re sentse re ipiletsa go batswadi le dikolo botsamaisi ba dikolo le dititjhere ka mokgwa o tshwanang hore ha re ke re weleng re le moheng hore taba ena ya dipapadi e kenelle e le karolo ya thuto ya bana ba rona ke tlo ba se sa mohlala ha o kila nna ke kena sekolo sa South African mme ke le high school re ne re kena hoseng ka 8 ka 2 re ne re tswile sekolong ke dumela hore re lo participate dipapading ka ho fapana tsatsi le leng le le Monday to Friday e seng ene ya bona bana ba tswang ka 7 motho kona ba tswang study empa ho sa kenella ditaba tsena tsa dipapadi ke re ke go itemoha re le setjhaba sa Basotho re hlile go bohlokwa hore ditaba tsena di kenelle ka hara lenane thuto la bana re tsebe hore ngwana ha a kentse letsoho dipapading ke tlo se bula talente ha e tlo mo etsa phela kantle a qobe mafu ana a mangata a re seng re na le hona hobane jwale le mokgwa ona fela o fetohile haholo o tla ba itopetse ditswekere tsena kaofela e be di fihla jule mmele mona ha hona mohla mmele o itokollang hore o ko di ntshe ya mme jwale re boetse re ka mokgatlo wa rona wa papadi ya bolo ya maoto ona bitswang nefa o sibolotse taba ena ya hore o kolotse selo sa ditaba tsena dikolong ho na le program e keneng program e se ntse e tswela pele kapa ke hona e tlo e entswe ha ke wa tseba hore o lokela hore ha o ba le morero o ko leke pele o santsane o qadile dikolong tse tseo e leng teko hore diqetellong tsa se re ithute dikatleho le diqholotso tse re ka tobanang le tsona e re ha re fasa thuto la leitia re tla re se ke ra faseletsa tokolosi thutong e be re tswela pele ditaba tse monate ka nnete be ba mo disetse na jwale Lesotho le ile la hlaha top 7 mane Paris ke sama Olympics mona main marathon le madulong ana a batho ba bontate ebe boitlhopho ba mofuta ofe bakeng sa batho ba rona ba nkang karolo madulong a o fihlela ha jwale mme wa tseba ra etsa empa ha re etsa haholo gore nnete ke re nna ha ke bue ya ma-congress kapa ya batho ke beha modimo ra etsa empa re ntse re tswetse haholo le kana hobane o tla fumana hore dibapadi se ka tsona tebello ka makongwane boholo ba nako o phela ka ntle ho naha kwanana a thuswa ke batho ba bang ba itseng hona le mmuso re sa kenyelletswa hakalo re bona re kenyelletswa hore re ba thuse nako e re ba fang di-Olympic subvention ya hore ba ba lokisetsa hore ba tsamaye ba nthong Paris but dipakeng mo hle ha ra fasa ho lekana ke sentse ke tsa boipiletso go Basotho ba nang le dikgwebo ba nang le mekgwa yohle ya ba ka tshetsang dibapadi tsa rona e ka sena le ona mmuso hore re lokela fasa thoko re thuse this individual sports for batho re ska ga lo winner number 7 ha o le Olympic tse tlang re tshwana le botswana re tle le ho betere mme ke nana ke ka tshehetso eo re ka e fanang ka mefuta yohle ya yona gona jwale ne re ba baletse se fela hore ba tsamaye ba ye team Lesotho e tsamaye di-Olympic boitukisetso mola
re ne ntse re etsa go no se go ka le go go etsa gobane e tlile lekala lena la bona ka nnete la bela tšheletana e sekaenyana je mme ditjeo tsa gore re thuse go ntlafatsa dipapadi hei le gone se boipiletso gore tlhomphile tona le ikarabella mane le kana la ditšhelete ha tla ditabeng tsena tsa tourism mo lefapheng lena la di-sports a ka sheba ka mohau investe a iketse lens a re shebe ka double lens ke a tshepa o sa ntse a utlwile mme a bodise se re tla fumana tse re tshepa gore se re tla bona phetogo nakong e tlang gona mono re la gabe se ga isa go bontsha gore etlileng re ntse re na le mosebetsi o thutaisana mme ka pela gone re ntse re itse di-paralympics ile ba diparaso fela empa fela re tla re atleile gobane re ile ga bapalamisa bae mme ba lo re kala ba re bontsha gona re santsane re le morago go le bokae ha nagana le batho ba bakae ba banang le bokoa bo bona bao re mangile ka kolo di-olympic re isitse batho ba athletics re isitse le ba cycling and taekwondo e tlileng re santsane re tsamaya moraonyana ke ka gona ke re gore re tle re atle re thomong ena ya rona re lokela gore e be boikarabello ba rona ka go fela re le basotho gore re bone gore gohle mo re fuweng boikarabello gore re fase thoto e tie gantle e ntseng jwalo e tlile ka nnete re atleile ho participate but we didn't bring anything for the country. Okay, a gola gona le e sa hlakang hantle ke putswa ka ne le hore na batho bana ba nang le boko ne le batho ba bakae ba nkileng ka go lo there were three, as I said, it was athletics, it was cycling and taekwondo 1-1-1. Okay, le bona ba taekwondo oh itona ke hamara tsena bane e hlile ke bona go sa tlhophothele hore le bona banka karolo e le tabane ya bontsha hore batho bana ba na le disability ba able e leng thwane ba ibuang ka metla gore ke na ability ka hara disability ya ka jwale e ngwa di ka tla tsa le kana mme ba modise ke ena gore le go nne go kena le laneo la safeguarding a gona go re tlhaosetse gona hana safeguarding e bolela eng mme ne ntse le sebetsa jwang pele le ke nga tshebetso ke le bohamme safeguarding ke mane mo go thweng dipapadi e be mo re sireletsehileng ke lo betsetsa mohlala o e tletse bo kwala tabena safeguarding hona e hlaka hona jwale ha o ntse mamela ditaba o shebella marangrang o utlwa ditaba tsa sehlopha sa seholo sa Mamelodi Sundowns gore se feletse mokotlisi ka thoko ka lebaka la hore o hlekefeditse dibapadi so e hlaha hona mono hore ka hara di-sports re lokela hore e be environment e safe because ka nako nngwe tlhekefetso e ba ya mantswe e nngwe hlileng e qeteletsehile e baketswe e bonahalang jwale mono mokotlisi na tsekiswa dihlopha ntho dibapadi ne di tla ka o hana go tswa ha ba hlobola and ke the opposite sex and you have a right of privacy like ka ba se bapadi la tona hana o tswa ka mono a bila ba buisa ntho tse ding ka dipupeo tsa bona ntho tse ka ntse no dipapadi e hlileng ke tlhekefetso e bile ke tlolo ya molao so re ka program ena e hlile re batla go dipapadi e be di baka tse sireletsehileng because batho ba bangata ba ile ba hlekefetswa ba sa tsebe gore nang ba etseng ne ntse hana ba le sebete se lekaneng o nna tswa bolella motswadi kapa a bolella batsamaisi ba sehlopha kapa a bolella matitjhere hore haeba ke sports officer ya sekolo sports teacher o itse general but wa tseba dikolong tsa rona ne re place of plastic o no ke ba nna bua ntho tseno ba di hle ke feditswe gona mane dipapading mo no nagana gore ke sebaka se sireletsehileng ke yona taba eno re buang ka yona gore we have to create a safe environment for every participant in sports and recreation jwale re ntse re sena mekgwa e hlakileng ya reporting line or code of conduct hana jwale re ile ga ba le setsebi se ileng sa tlananyana Afrika Borwa se ileng sa fitla sa rupela our task team hore ba tsebe hona ha re bua ka safeguarding re bua ka eng ka ga dipapadi mme ile a thawa ka di-stakeholder tse fapaneng jwalo ka ha o tseba hore taba ya tshireletsego ya motho e ama mafapha a fapakaneng hola a tla go thewe sehlopha seno
seo se tlo tla se rupelwa se tsebe le hore na ditaba tsena se di etsahetse molli a ka tseba hore a tataise jwang a sireletse jwang hore taba ya hae qetellong a tla abelwe toka le a ba abelwe sebaka se sireletsehileng ka dipapadi. Jwale taba e ama fela dibapadi kapa le batho ba barati ba di-sports le bona ba kenelletse ka ba kenelletse ha re bua ka dipapadi ha se participant fela ka hara sports le gona ba tshehetsi ha ke ba tseba ho thwere hana ho thwere sehlopha ka sebapadi sa ho kae ha re tsema hlala fela team ya rona le ntse bapala ka ntle go naha and re na le pele le go ntse jwa bana ba le gona sebapadi sa bo 12 ha re yo e leng gona le tshwele ena le tsona ditaba tseo di ntse di etsahala tsa tlhekefetso le ho se sireletsehe ho bona so ile ha re dipapadi re kenyelletse motho mo le mong a nkang karolo ka ga dipapadi sa tsetele na o nka ka tsela mofuta ofeng. Jwale ho bonahala le boetse hape le la phatlalatsa kapa ho batalatsa taba ena ya molao wa lona wa sports e leng ke Lesotho Sports Recreation Act ya 2002 o re qaqhole lona hore na hana jwale molao ona le leano le la teng e leng policy o tobe haholo nyana ka lona hore e cover ditaba tsa mofuta ofeng. Mme ke kopa ke tle ke dinke ka ho arohana e le hore re tle se ke ra bakela mmuhi kapa mo mamedi ditaba tse mo bakela mo dikwadikwane. Re na le molao o ileng wa theha komishene ya dipapadi e leng ona o bitswang LSR 202 Act Lesotho Sports Recreation Act ya 2002. Jwale re a hlokomela re le lekala hore wa tseba re ile ra tla ho ba le molao o fela mo dipapading no re thela komisiyo ya dipapadi empa re le lekala la dipapadi ha re na molao o tsamaisang dipapadi o fan e mong le mong ya nang le setsibana ka hara dipapadi boikarabello hore re tle re tsebe ho nepa hobane bale o keke wa o modisa o sena melao e tlakileng e o fang bodisa go utlwahala rona na ba ile sare e ne le o no go dumela hore re the komisiyo ya dipapadi fela empa o tsamaisang ditaba tsa dipapadi ka kakaretso ha o mme o tena o tjhakelwa tjena na re bile re tswa re lo batla maikutlo setjhabeng go bane re hlokomela hore gona le go lokelang go etswa e le hore haeba re boloka ona na wa ho thewa ho komisiyo ba rona re ke ra o hlakola tutu ga o hlakola re tle re bona na re lokela ho o ntlafatsa jwang e be re botse re ba le molao re le lekala la dipapadi le tla fa e mong le e mong boikarabello le matla ho shemaleng hona teng. Jwale ke fetele ka leanong re sa tswa gola leano kapa ho kenya leano tshebetsong la dipapadi le shabaneng le ditaba tsa dipapadi ka kakaretso le shebile governance of sports business promotion in marketing and promotion ya di-sports le shebile ditaba tsena tsa bo safeguarding di hlaha hona ka monana o anti-doping di a hlaha ka ha hobane bale re bua ka ditaba tsa hore re bona sports se re fetoela molemo e ba kgwebo kapa e ba mokgwa wa rona wa ho ithehela mesebetsi re be sebaka se sireletsehileng re be re nene ditaba tse ka re bakela modutu ka hara dipapadi ebile leano leno le phuthetse taba e ngata leo Basotho re lokelang re le lekala la heso re ye setjhabeng re lo ba jwetsa hore taba tsena tse re ileng ra le botsa hona le batla re etse leano la mofuta ofeng re tswile ka a product kapa tokomane ke ena jwale ha re thusaneng re kenyeng tshebetsong hobane ha ka ba ga e bopa ga beya mona difahlong difubeng tsa rona re le lekala la dipapadi kapa ya ba re ntse re kgwasolla mohla re batlang ka di-cellphone tsa rona e ke a tswela naha ena molemo empa re lokela hore re lo le jwetsa beng ba lona ba le tsebe ba tle re tle re tsebe ho thusana mo re bona ka re ntse re ala mabata hangata taba anti-doping re nahana hore e tobile dipapadi tsa rona tsa dimati go lemohuwe hore kapa ho lemohile hore taba ena ya doping e across all sports codes jwale re tle re Basotho a re ele hloko ho lesa kapa ho nena ho sebedisa dintho tse ka bolayang talente ya rona ba di bolaetse go aba o ntso matha fela o sia dibelo ga makongwane fela bale
so mo sia mahala o so beletse theko ka ha dipapadi hore e fetohe kgwebo ho wena le ka mona ka dipapading ka mo go tshwana hona le sehlopha se seholo sa Masego mona se nkeng ka se ka lebitso empa ke nka se bitsa ba ditaba tsa se re kile ga di bua le dialmoeng sene se bona la hlile se hlasetswe ke bothata bono ba ho sebedisa dithethefatsi e le hore re bona dipapadi tsa hona le di-magic ka lebaleng ka mankgathi magic o na o kopane le ho ho jwale ke re ka nnete taba ena ke a bohlokwa ya hore ebe re atlehe hore ebe ha re bua tjena sentse re create awareness re tla tseletsa hodima mo sentse bile re ntse re tloetsa boholo e hlile dithethefatsi di bonahala di kene di tshele mohi di senya ka mona ka dipapading ka kakaretso ya mme jwale ka nnete re ke mathe ka lebelo le ho jwale na we ka mona ka arts and culture ho no tjha mokukhusa la masenke mme re na le ke ka dilemo tse 200 tla ho bona ya mme Basotho ba ile ba keteka ka tsela tse fapakaneng ba tsebile ho keteka tjena hobane re le lekala la bonono le bohahlaudi re ile ra tla ka moralo kapa a concept e detailed ha ba le a detailed plan e re nna re keteke dimintsa tse 200 jwang ka ra yona ka mono ha e ba wa ntumela mme makgwa nke ke ba teng molomo fela hona hana ne re keteka re ipabise le neolwane fe re ne re shebile ho keteka borena ba rona seabo sa bona seo ba bileng le sona re boetse re keteke ka ho tla ka manane kapa meralo kapa mesebetsi eo re bitsang di-legacy projects e re reng ha re keteka dilemo tse 200 e ska wa mekete e mona ya nama le raese le dikgobe le nyeko ebe ha re kata re lebetse ka 200 years re go tlobe le makala kapa setjhaba sa Basotho hohle mo se ngwa teng se thehe merero diprojeke kapa di-program tse tla tswela pele even beyond 200 years re ne re boetse re tla re pepesa botjhaba ba rona ka mefuta ya bona ha rona ha re thabile re etsa bang re thentetsa re etsa bang le gona re bomang re bopue ka diboko tse jwang re le ra tla go etsa ditaba tse nono ga facilitator ya ba Basotho ba kenella mme those legacy projects tse teng tseo le gona re ha re bua re le ga bona bo ntho carnival ga bona bo Miss Bicentennial ga bona di fashion show ga bona the National Music Awards for the first time in the country ga bona di appreciation awards a keteka bo moya wa selemo he dingata mme e fie ka ba lenane on its own ya mme e hlile re ketekile re le Basotho ha re belaele mme e ne ntse le gona ke tapele le botataising ba lekala lena la heso hobane jwale ha ho no ho sena kgokahano kapa coordination eno e hlile re ka be re sa bue letho le mong sena hore ile ra ketika dilemo tse 200 mme lekala la heso le tsa mosebetsi o moholo wa documentation of the artistic history ya baba bana ba ile ba ngwala mahaeng manene e leng tsona ditaba tse ho helang batho boholo bo hahlaudi o tla dinaheng ka ho fapana ba batlang ho tlo bona hore na ha jwang ntse thona le metako ya baba Lesotho ho bua ka mme re ile ra tla ho sireletsa ba fa zo numane ntho Slabathebe metseng e ka ba 16 kaofela e bonahalang ena le archaeological materials ha ba le information center ka ban ka metolong ho rentse exhibition ya ditaba tsa rona tsa thepa tseo re tla re bona di kena ka hara museum mona wa rona haofela ga wela ga lokisa sehlaba sa Thaba Bosiu ka nnete ga wela ga lokisa le ditaba tsa nalane ka man ka museum wa rona re boetse rena le mini museum mane ntho Basotho Cultural Village Thaba Bosiu la ga lokisa ditaba tse no ga lokisa di-signage tse felang ka hodima sehlaba e le hore Basotho ba tle ba bona hore na ha ba hlwella ka mono ba tsamaya jwang ba lo bona eng ka mono mme re entse ntho tse ngata re na le taba tsa lebollo re se re ile Lesotho lena kaofela re sa se go ethabatse ka ha beke ne e tlang e thwasa mo re lo bua ka ditaba tsena tsa tsamaiso ya ditaba tsa lebollo molao o nono hore o tlo fete ke kgola se ntse o hlile mafu a hlaile hona bale a bana ba hlokaletse mophatong empa ha molao ona se o le teng re tlo tla re etsa hore lebollo e be sebaka se sireletsehileng motho mo le mong a nkileng seabo ka mono a khutlantsa bolokehile ba hlotseng molao ba ska ba lo ipata ka mono re lo ba kgwasolla molao o sebetse hodima bona ho plana jona le bana ba bituweng le be hona le ba bituweng ka mane ka mafuteng ntse le khona ka ga lebollo
mme ha molao ona o sebetsa ditaba tse jwalo e tla bapala maobane. Mhm. mme re boetse re phatlaladitse ditarifi tsenana tsa hore dibini tsa rona di ke di sireletsehe, di etsetswe pokeletso ya di-tariffs e le hore ha ba binne ka bapadile mmino wa bona diyalemoyeng hohle dimolong hohle mo re leng hona teng, re ile ra le launcha ditaba tsenana, mme re ntse re rupela Basotho hore ba utlwisise. Ra tseba ile a fumana a bad publicity, batho ba utlwe ekare jwale ba qala bana ba lekala la bonono le bohahlaodi, empa re re mme ke molemong wa Mosotho enwa a binang, Mosotho enwa a qapileng, le rona re le Basotho hore moruo wa rona o tla hola, le bona ha ba na le tjhelete ba tla tswa ho pokotha ba tjhelete le jwalo ka tjhakela. Ke a le bona. Re na le setsi sa rona se mosebetsi wa Tourism Information Centre, moo e leng hore setjhaba sa Basotho sohle sa bataki ba mmino, batho bohle ba nang le boqapi ba bona ba bo e leng ba bona, ba lebelletseng hore ba tlise di-artistic work tsa bona ka monono, e le hore bahahlaodi ha ba tlile Lesotho mona ba tsebe ho bona hore Basotho rona re batho ba boitsebelo bo bokae, ba tsebe ho reka dihlahiswa tseo tsa rona ebe re a phela. Mme ke hlileng ke etsa kgoeletso e tobileng ho setjhaba sa Basotho hohle metseng le metsaneng ya bona, ha ba ke ba nke kgato ba atamele setsi seno, ba se ba fumana bona ditaba tsenana tsa ho tlisa dintho tsa bonana di sebetswa jwang metseng le metsaneng. Ke re le manene moo o nahanang hore mona nna ha ke ba tsebe batho bana ba lekala lena la arts and culture, tlisa dintho tsa hao, you are welcome. Every Mosotho is welcome to bring his or her artistic work in there. Ke lebile ka nnete o di beile ka makgatha mmela le hore se ko hantse ka taba ena na go bane hle dingata taba sena tse monate se tswang lekaleng la haeno. Mo re fihlile qetellong ya lenaneo la rona e se le kgoeletso ho rona ho tswa ho moifo wa heso le ka tourism hore ha re neneng dithefatsi mane dipapading, ha re tsweleng pele ho qapa, ha re baballeng botjhaba ba rona, molemong wa rona le molemong wa ba tlang ka mora rona ha ebe kgotso.